nuestro mensaje es claro, que aclare el PNV qué es un pacto para la normalización política de Euskadi. No se nos ha olvidado que fuimos expulsados del Gobierno vasco por defender el derecho de autodeterminación. Por eso somos el voto útil abertzale. No hemos apoyado ningún gobierno que ha utilizado el terrorismo de Estado. No hemos apoyado ningún gobierno que no reconozca a Euskal Herria como sujeto político. No hemos apoyado a ningún gobierno que niega la capacidad de decidir a Euskal Herria. Somos el voto útil abertzale. Eman botoa Eusko Alkartasunari. Mila esker. Mila esker, Nekane, nik usten dut oso argi gelditu zaigula, zuk izan behar dezula gure ahotsa, beraz ez dizut zorte honik opako, izan ere ezinbestean Eusko Alkartasuna delako abertzaleon aukera. Eta orain, kanpotik ere, Bruselatik babesa ematen diguten eta guretzat oso bereziak diren ahots batzuk entzungo ditugu. Guk bezala, ez baigara bakarrak, guk bezala nazio guztiek bere ahots propioa izan behar duten Europa bakar batean sinisten duten europarlamentariak dira. I'm Ian Hudgston, a member of the European Parliament from the Scottish National Party, which campaigns for an independent Scotland in Europe. We in Scotland, like you in the Basque Country, see our common futures firmly within the European Union. Euskal Herria hoi hokatu, gora Eusko Alkartasuna. Cashew. I'm Nelly Maas. I'm the president of the European Free Alliance. That's a movement that brings together like-minded people from across Europe, and we value the participation of Eusko Alkartasuna. Europe and the European Union are in a very important process of change, but also the Basque Country is part of this change. Euskal Herria oyukatu. Gora Eusko Alkartasuna. My name is Jill Evans. I'm a member of the European Parliament from Wales, from Plaid Cymru, a party that's worked very closely with Eusko Alkartasuna over the years. We want to see the Basque Country and Wales and all our countries prosper and thrive together in this new Europe that we are building. Bakia oyukatu gora Eusko Alkartasuna. Eusko Alkartasunako lagunak, kaixo, ni Jose Luis Narrasoro naiz, Aleko idazkari nagusia. Gure taldea da, Europako Parlamentuan, herri bezala ditugun eskubideak defendatzen dituen bakarra. Lehenengo aldiz, gure lagun abertzaleek ere, Eskoziako eta Galeseko gobernuak irabazi dituzte. Gauzak benetan aldatzen ari dira Europan. Independentzia oiukatu, gora Eusko Alkartasuna. Ikusten da ez garela bakarrak, lagun asko ditugula, txalo bat eskatzen dizuet behaiengatikan. Eta hurrengo gure ahotsa ere, orain artean entzun ditugunak bezain ozena da, beraiek bezain argia
eta garbia. Zuek guztiokin gure presidentea den Unai Ziarreta. Kanpainaren erdian gaude eta nik uste dut Eusko Alkartasuna indartsu daudela. Inkestak guztiak ziurtatzen gaude gure presentzia Madrilen. Eta argi eta garbi esan behar da Eusko Alkartasuna izango dela Madrilen alderdi abertzale independentista bakarra. Hor izango gara. Inkestekin kontu handia izan behar da. Inkestak tendentziak markatzen dituzte. Eta gure kasuan gauza bi argi eta garbi adierazten dute. Alde batetik Madrilen izango garela, ordezkaritza berretsi egingo dugula, eta baita ere Eusko Alkartasuna gorantza doala. Gorantza doala, baina kontuz. Ze batzuetan inkesten atzetik asmo txarrak izaten dira. Urduritasunak izaten dira, intentzio txarrak izaten dira. Eta batzuetan ezin duten ez esan ez garela izango Madrilen, izaten dute izango garela, baina justu. Justu ez. Izango gara Madrilen indarrekin. Izango gara Madrilen indartzu. Beste alderdi batzuk berantza doaz, baina Eusko Alkartasuna gorantza doa. Eta gainera, jendeak argi dauka non dagoen sinesgarritasuna. Jendeak argi dauka non dagoen koherentzia. Jendeak argi dauka non dagoen garbitasuna, gardentasuna. Baina berriro esaten dizuet, inkestak tendentziak dira. Baina inkestak gauzatu egin behar dira. Eta datorren igandean danak joan behar gara Eusko Alkartasuna bozkatzera. Eusko Alkartasuna Madrilen izan behar da. Beharrezkoa da. PNVk esaten du eurok izango direla Madrilen izango den talde handiena, ugaritzuena. Baina PNVri esan beharko dako, hau ez dela zenbaki gauza bat. Hau ez dela numero gauza bat. Hau kalidade gauza bat da. Nork defenditu izan du hobeto Madrilen gure Euskal Herriaren nortasuna? Begoña Lasagabasterrek edo Eusko Alderdi Jeltzalearen ordezkariak. Zertarako izan dira hainbeste urtetan Madrilen? Gure herriaren independentziaren beharra defenditzeko edo Zapateroren presupuestoak onartzeko batek daki zeren truke? Hori da galdera. Eta horrexegatik beharrezkoa izango da Eusko Alkartasuna Madrilen izatea. Eta gu izango gara herri honen ahotsa. Gu izango gara Madrilen konsultaren ahotsa. Eta gu izango gara Madrilen Euskal Herriaren independentziaren ahotsa. La elección no es entre Rajoy o Zapatero. Esa es una idea falsa que determinados medios de comunicación tratan de introducir en debates televisados. El martes tuvimos uno, creo que mañana hay otro debate entre los dos candidatos, Zapatero y Rajoy. Creo que también en el Estado español se sigue bastante más que lo que se sigue en Euskal Herria. Ese no es el debate, esa no es la elección. Porque sí es verdad que en televisión Zapatero y Rajoy hablan de cosas distintas, pero en el fondo, en lo que se refiere a Euskal Herria, defienden exactamente lo mismo. Niegan el derecho que este pueblo tiene a decidir su futuro, niegan el diálogo como método para resolver los conflictos. Y ahora hay que hablar de los socialistas. Cuando hablas con los socialistas es verdad que sonríen más. El famoso talante, ya no se habla del talante de Zapatero, pero es cierto, sonríen más, son del trato más amable que los otros que son la derecha de toda la vida, la ultraderecha, los fascistas, los que nos mandaban.